We are the secondary school second grade students and we would like to explain to our experience in English subject the last 10 years here in Beasaingo Ikastola. We have been studying English with Eleanitz methodology. Eleanitz was created in 1991 by the Association of Ikastolas, Ikastolen Elkartea. Kaixo, arratsaldean da ongi etorriak. Gu DBH bigarren mailako ikaslea garela esaten ari ginen. Eta Beasaingo Ikastolan azkeneko 10 urteetan ingelesa ikasgaiarekin izan ditugun esperientzia kontatzera gatoz. Ingelesa Eleanitz metodologiaren bidez ikasi dugu. Eleanitz 1991 urtean sortu zuen ikastolaren elkarteak. Kaixo, arratsaldeon y bienvenidos. Decíamos que somos alumnos de segundo de secundaria y nos gustaría explicarles nuestra experiencia, la experiencia que hemos tenido en Ikastola de Beasain en cuanto a la asignatura de inglés. Estamos utilizando la metodología Eleanitz para aprender inglés. Eleanitz fue creado por la Asociación de Ikastolas Ikastolen Elkartea en 1991. We have never learned the English language in Basque. It always has been in English as vehicular language. We have been using the language to communicate and we only have grammatical steps when it's necessary. We have listened to stories, we have played in English, we have played drama in English, we have read and written about different topics. Guk ez dugu inoiz ingelesa euskaraz ikasi. Beti erabili izan ohi dugu ingelesa komunikatzeko hizkuntza gisa. Ingelesez komunikatzen gara eta gramatika behar dugunean lantzen dugu. Historiak entzun ditugu, ingelesez jolastu dugu, antzerkiak egin ditugu, gai desberdinei buruz irakurri eta ikasi dugu. Iaz azkenik DBH-ra iritsi ginen. Dena desberdina da, zailagoa, baina aurreko urteetan beharrezko hizkuntza eta tresnak lantzen joan gara, salto handi hau egin ahal izateko. Nosotros nunca hemos aprendido inglés en euskera. Siempre hemos utilizado el inglés como lengua vehicular. Nos comunicamos en inglés y profundizamos la gramática cuando nos surge la necesidad. Hemos escuchado historias en inglés, hemos jugado en inglés, hemos hecho teatro, hemos leído, hemos escrito acerca de diferentes temas. Por fin, el año pasado, llegamos a secundaria. Todo es diferente y más difícil, pero durante los últimos años hemos utilizado un amplio vocabulario y hemos aprendido a utilizar las herramientas necesarias para dar este gran salto. Then, last year, we arrived at the secondary school. Everything was different and harder, but during the previous years we have been learning the necessary vocabulary and skills for this huge jump. Benetan uste dugu ingelesez hitz egin eta komunikatu gaitezkela, eta hurrengo 2 urteetan hobetzen jarraituko dugula. Realmente creemos que somos capaces de hablar y comunicarnos en inglés y que aún nos quedan 2 cursos más para seguir aprendiendo inglés en Beasaingo Ikastola. Bonjour, je m'appelle Malin Gutiérrez et je suis étudiant de français à l'école depuis l'année dernière. Être multilingue nous aide à apprendre les langues plus facilement. C'est une excellente option que l'école nous offre. Group A. C. No? You are there. You have a privilege because you are 5 and your performance has been fantastic. Congratulations.
I'm very good.